Ćao drugari, ovdje sam sa Next4 Gamesom i John Wayneom i želimo da vam od naše strane i od strane svih u Gigatronu poželimo srećan Uskrs svim vašim bližnjima i da ovaj dan provedete u zdravlju i veselju i naravno uz svoje porodice. A sada, kao što običaj nalaže... Da se kucnemo sa jajica! Bio bi red. Ko će prvo? Ja ću prvo. Ko će prvo da ga pobedi? Ovo ignoriši. Ne, Ovo nije slomljeno ako neko pita. Ajde, nazvojte. Ajde, nazvoj. Ok, hoćeš ti prvo? Ajde. Ajde. Jao, Johnny, čekaj, druga strana, sad ja tebe udaram, čoveče. Kreni. Na mjestu ga. Ajde. Opet ću te pobediti. I čekaj, šta sad treba sa ovom stranom? A ova strana mi je jača strana. Šta sam? Šta možda poješ to jaje? Došli si do bilanca. Sad ja uleptim. Sad na Nexen. Skinete sa trona. Pa ne može mene niko skine sa trona. Ajde, ti sad njega. Oooo, i Andrija je pobednik ovog takmičenja. Dakle, još jednom za kraj samo želimo da vam svima čestitamo, da vam poželimo zapravo srećan Uskrs i uskršnje praznike i sve najbolje u vašim toplim domovima. nastavite da pratite Gigatron kanal i posjetite naše kanale koji su u opisu klipa i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao! Jer su ovo odna jaja, trojpoinčna jaja sa ramom od 2 giga. Ko se pita može li GTA 5 na ovo, ne može. Dakle, ne može na ova jaja. Jede jaje. Šta radiš? Što niste skuvali ovo? Ono te ovo trebalo se skuva. Vidiš to me? Ti razbio jaje.